Josefina ñawis turanchis paypas chayarqamunku iskaymanta munaytakikunata paykamuspa ñañay imaynallataq kashanki kami ñuqanchis wakichiyninchis TV Perú chawpintakama mast'arishanchis kunallataq qampa takiniykita uyarispa. Ñañay Zaira Turi Lodomiro ñuqa ancha kusu kachkani kaypi hankunawan rimarikuspa pues llaqtamasinchikunata ñuqa kaypi ancha kusus ñañay. Kusapuni unay chamantaña kutirhamunki panichay. Ari turichay iskay watamantay chus. Ari ham hariki ancha riksis hanyam kanki. Ichaja kayka machayamunaykipaq imañankunatataq purirqanki ñawpaqta takikiwan pani willay kuway. Ñuqa qhariqa warmachaymanta pacha takismi kani escuelapi, colegiopi, chaymanta universidadpipas takikuni ashka producción kunañan kachkan ashka concierto kuñapas kachkantaq wachka llaqta hawa llaqtakunamanpas chayanim takinchikunata apaspa pero ñuqa ancha kusas chaykunata ruwaspay kachkanariki. Iskay chunka watamantapas may karaqapun takinikiqa ñañay chaqa kanqa chaqay chincheros llaqtamanta kanki apurimaq suyumanta takipas kantaq riki chinchero plazapi blanquillo durazno maypira karqanki soltero kachkapi maypira karqanki soltero kachkapi. Ñañay chiqaqpunichu blanquillo durazno plaza chawpipi wiñan imaynataq ñañay. Chihapunen pero manaña kunaqa kanchu riki chay Maduras nuja Diu apurimaqpi wiñan maypipas kallikunapipas karukunatapas harkan Chaynapunichu ñañay. Chaynapunen pero kunaq manaña manchusme manaña para kanchu chaypi machinkachkaña pero siempre kachkan chay blanquillo durazno chay warminkunapas sumaq sipaq ñuqa hina. Riki munay qanwan kushkata hamullantaq guitarra pitaq payri kashan riqsinchis paytapas ña. Payqa Alejandro payqa Felipe Calderón mi payqa. Felipe Calderón payqa achka kutitañam chayaykamuwan. Chayaykamun llapan artistakunawan. Guitarra chantinmi payqa pun sapan hamanan purinchu. Ari. Aswan ñañay tapurisuman turanchista imat sutin guitarrampa. Ima suti, ¿cómo te llamas? Sutin guitarra. ¿Cómo se llama tu guitarra? ¿Qué clase de guitarra es? Es una guitarra española. Ajá. Suti Uxchu, ¿tiene nombre su guitarra? Mana, Suti Uxchu. Hinatenja pani kaitam hawachkarjani hamja takirjankitaqmi José María Arguedas hatun yachay wasipi unay ñawpaqraq. Imaynataq chayri karqa. Chay hatun yachay wasi hariki kuyapa yachanapaq wasi. Uy, ashkatam ñuqa chaypi yacharqani takikunata llapa pero suyunchikpa takinkuna ancha rika ashka kakra ñuqa karanche conjunto nacional de folclore chaypi miki integrarani chaypi ñuqa takiran takinchikunata quechuapi aymarapi castellanopi echarinimiki ashchallatapas aymarataqa takirani Riki kanqa allinta uyarichinki qhichwa siminchista hinallataq simit ikraqkunamanta kanmi huknin qallarinllapi kanki ñañay simit ikraq kay traductor intérprete Ministerio de Cultura Wakichininwan chaypitaq kan qallarichillarqankitaq imaynamanta runamasinchiskuna qhichwa siminchispi yanapasqa kanankupaq ri? Ari, Ministerio de Culturapi ay sumaqta llankaniku chaypi riki ñuqaqa riki llapan llaqtamasinchikunata yanapaqmi kani paykuna hamunta purikuq runasiminchikpi ñuqañataq riki yanaparqani imakunatam ruwana kanja chaykunata riki yanapayani chay autoridadkunaman chayachinaypaq. Allinmi chaymantapas hawa suyukunapipas riki hamqa llamkarqankim. Takikunata takinchikunata chayqa chayachirqanki. Haynawata yarikni Ecuador tariki. Ari Ecuador sinchi warmikunawan tupamuni Otavalopi. Ari. Ajá, Cotacachi chay llaqtakunata. Karupipas karqankim. España, Italia, chaykunapi. Canadá, chaykunapi chayanayki takichikunata paspa. Manachu hipakuyta munarqanki pani. Mana munarnichu llaqtaytaqa anchatam llakikamuni. Kutiribuni.
Mikunapas mikunari kay llaqtan chispiqa suyun chispiqa ñañay. Wakfi mana tarini chicharron en chikta, kuy jaktan don chikta. Chayna puni. Cherek shamune. Kutimune. Kanka maypipas tarikirikunki hinaqa ñañay imaymana takikunata uyarichinki maychu runamasinchikkuraq mañakuyninman hina. Ichapas kan ch'uyachaykuwaq llapa runamasinchikkunapas yachaykunanpaq ima takikunata haswan riqsisqa punumanta, qusqumanta, Arequipamanta, Ancashmanta, Huánucumanta, Chucay, Lima llaqtamanta. Mayqin takikunata huk takichallata mink'arisunman sapanqa llaqtakunamanta hinas pichamos runamasinchikkunapas uyariykullankumanta chay takikunata. Uy, achka takichakunata, punumanta kachkancha takirari, la rotunda, tranquilízate, qué encantos tienen tus ojos, Cuscumanta kachkan balicha, saksay guamambi, uy. Ancashmantari. Ancashmanta kachkan kunayan takisari huk takichat machata 5 flores nisqanta, chaymanta chuscadas, uy, chaytam hawachkanchik kay watakunapi maymantaña kaspapas takijkunaqa lliw suyunchikpa takinkunatam takinku imaynanpi ña internet tupanachiwanchik carreterapas karu llaqtakunaman chayan telecomunicaciones huklla kanchik chaywan riki hinaptinqa chaywanmi ñuqa kusikuni manaya llaqtallankumantachu takikuna. Aswanqa ñañay uskhallamanta willaykuwasunman maypitaq kunari chay takikunata uyarikusunchis maymantaq mink'arisunchis llapa runamasinchikkunamanpas. Mana, kay domingo 26 de octubre ñañay turi kachkani kay Centro de Convenciones Bolívar en Pueblo Libre chay chapin kachkani que yapay chiktari que domingo 26 de octubre en el Centro de Convenciones Bolívar en Pueblo Libre. Todos quedan invitados, amigos míos, desde el mediodía para un concierto Voces del Ande. Tengo como invitada especial al maestro Kiko Rebata, así que vamos a hacer dúo de voces por primera vez, ñañay. Chay pues más taquí mikuna kankachu ñañay. Kachkan mikuna, tusuykuna, Josefina ñañay taquí ninguna más chakuna kanja, norte, centro y sur. Chay llapan Perú suyunchik pataki chankuna taquí chay punchaupi. Kusa puni imaraykutas chay takita wakichimushanki ñañay watakunt aynikichu kashan artista kaynikipi imaraykutas ñañay. Icha punchaunikichu manacha. Mana punchani marrupeña. Como cierre del año hemos programado para hacer un concierto. Sí, entonces esta vez hemos programado, hemos invitado al maestro Kiko Rebata para poder interpretar nuestra música yacuchana. Él es más parte de yacuchana, yo voy a poder interpretar varios géneros, tanto de norte, centro y sur. Nuestras tunantadas, nuestras taquiraris, chuscadas, carnavales ningunas, carnavales chingonas. Ichapachay puncha ñañay taquicua gallito colorado, monaitan chay chaquita. Monaitan tachisca ñañay ñaja. Achka llaqtamasinchikuna rinankupaq miskichi kachi tumpachanta huktakichawan. Chaywañataq turañaykuna nuqachisqa ripukapusunchis chaykamataq Nuñoa llaqtapa hatunapayku chaqaymanta pachaq hawrikamushanku ninkutaq Melgarwa manipi puno sullk'a suyuypi hinaqa chaywan nispa taytaq Clodomiro saqipusaykichis ñañallay turallay hinaqa paqariña musuq willakuykunaqa kutikamusunchis riki. Kaypikuna. Añay, gracias. Clavel y jazmines, 5 flores que yo tengo, todititas se han marchitado. Ya no tengo 5 flores, solo tengo mi amorcito. Con todo cariño para todos mis amigos de Ancash, Payasca, Santa y todo el Perú. Cinco flores que yo tengo, todititas se han marchitado. Ya no tengo 5 flores, solo tengo tu amorcito.
cholito, baila nomás, goza, cholito, goza nomás. La vida se hecho para gozar, si no es ahora, ¿cuándo será? Baila cholito, baila nomás, goza, cholito, goza nomás. La vida se hecho para gozar, si no es ahora, ¿cuándo será? Baila cholito, baila nomás, goza, cholito, goza nomás. La vida se hecho para gozar, si no es ahora, ¿cuándo será? Baila cholito, baila nomás, goza, cholito, goza nomás. La vida se hecho para